sana. Asante. Muthenya wa muthi tenda kumana hii tukela kita wa hypertensive stroke ni cha hypertensive stroke ni wawe bambe. Hypertensive stroke ni wola ukanundu wa ntakame kuthesembeta muno ila tumeta kwa muda ntakame kana hypertension. Hypertension ni disease ipo kwa wingi muno then muno ndino wakamba kwitu na andu ngima na hypertension kila andu 10 aima andu ele kana tumena hypertension ndakima yesi andu 10 aima atatu mao bena hypertension. Baadhi ya tatu ina mbobige ko na hiyo kitime na matukwano hypertensive stroke ipo kwa wingi no sa example kana ndakame advice better dynamic band na force kana pina wanda kama usemba unenga wane ngo ila ngo ino kuna niyo force ya ndakame kazi dani ya ne atembe ya mwini bonde peki badukane chaki ukwazia kunza ndakame kusemba na kukunwa nengo ili badukane peki badukane chaki kukunwa nengo na geja ya hypertension yes kukunwa nengo nila ngo ikuna William de because we want ikuna normally mundu normal person de wango ikuna ni kuna lakini mewa we wango ikuna ila wasemba muno kanila watelema because ni we nuga ngo ikuna lakini ila William de normal de wango ikuna ku kila mundu azano kuna nengo wiza kwithia ni William de lakini no kuiwa mwene ngo ikuna tutuete they want ikuna tu normally kila mundu ila William de na mundu make sawa ndetha wa ngo ikuna lakini matuku maingi ila ukuna nengo tukupenda kusupa palpitation ila ukiwa ngozi kuna na muno ngozi kuna ila watelema kana ila wasemba muno ngozi kuna muno kuna ni ngo na hypertension they are different na kuna ni ngo kumana na thinonge wa ngo lakini tia hypertension munde wangu kuna na hypertension ila wita with ya ngo na force ninge muno da kuna ndakame na hicho kutimi ila wasemba muno kana ila watelema ni wo with one high blood pressure no go the point na metuke na kuna muno go the force of the contraction the ventricles may push ya kana with the anis kuma ndakame ikati all over the body go ile kuna go the one sindile ni kuna megalidis kana ila kuna ngo ya ndakame ya ikalidis ikalika ndini wango ala uswandi no wango ni kunengi na lithi na ile lisingi ingiyo ku isuni ata heartbeat normal heartbeat ya kila mundu ni around 72 per minute the ngo inde kunete pangeleka kila kitu amatu mango ikuna ni kusemba muno ni kusemba muno kana kutelema kindu kingi kana kukwata maobota ya kwangeleka nyongeza leo we minister wa kinando no thigwe kana no kwatwa ngoro lazima kune na yambia kuna muno ni mundu wa na high blood pressure high blood pressure mana kutelema kana high blood pressure mana stress kana high blood pressure mana ila kukusila muno ila wena mathina maingi na nokusila muno no yambia ne utsumi walo ila kusila muno wambia kwa le mutwe na nicho kitimi matukwano high blood pressure is quite common na muno blood pressure yambia from the 40 years or 50 years lakini nowadays nituko na ndo mena 30 years mena high blood pressure 5 years mena high blood pressure ndo stress edha tina ngwata niyo na hypertensive stroke isu nituko bathi amana wa etuke kunene wa blood pressure